Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam tagasni. Kayang rasong sport social and cultural club kalapelong ya ka program ai jing hikai shaphang ka jingjale ki comes new halor udrong. Ya gati ka program lapelong haying dorbar jong kapentor ba men ha ka khat pratrik unai wing. Hagati ka jing ai jing hikai lawan pli do MLA kamau ringkneng constituency uba Havingstone Kharpran ha ka jingdan lang uba Ban James basayo mon urang ba shnong kapentor ba uba serpai marbanyang. Shushu hagati ka program la shimbenta da ki khna school ki badon hapentor umkra. Program bagian keseng wajib long le pos support. Kemudian kita ini Droks tadi seperti itu kita program kepada sebelum ini kami asal masih sebelum kita ini environment di subject about sebelum pos support. Mengenai tentang report program dan keseng atau subjek ini, but appeal keseng bagaimana tersi tapi ke subjek yang bukan di expert. Like juga sebelum bangun artikel atau juga play di workshop ini kan school like school orang support we raise in by like juga di media juga support. Begini kan subjek kalau kebagian koneksi mental sebagai jobs. Di kenal bangsa berkaitan dengan soal publik ikut lomba ini customer service dari bilang you can see itu something tools atau jobs contoh pembahasan $1 million berkat kecintaan doang yang tinggi muslim yang betul kata but menurut wanci ini jadi mengalami but mentah itu action kita astang uning tinggi muslim ini mereka kecil lebih kamtam nado di pa di kuhikai dengan show iseng halang dan parang dengan government extender caption kita kan kiki dengan kama ini jenis muslim ma ini apa yang mampu bisa jadi ibun sama jenis man kapur di show cakap gedung bekerja bat istang ini kamu muslim lama ini jadi muslim kita sama jadi isu bantu bagian banuti mat ya brin nak kita bahagian nak ini jenis muslim kawan kita kecil kecil buncah begitu kita hebat cek muslim posisi tahu orang yang kita tujuh kita sin balama untuk jadi naik pamlai kita wong plan dimension is betul je. Kita cerita kita bahas banyak lagi. Kita kembali jumlah kita yang sistem dengan kan mana kamtam kita semua di masuk. Bagaimana nak ini semua kita puasa dia dulu kita. Kita sekolah sekolah dan job pertama kita jenis. But pencinta ini besar. Pencinta orang, pencinta yang itu berhidup jika klik pada Islam yang kalian masalah pencu yang kita beri. Kita takkan malah ini dengan hasil jika dari jalan jika kita beri ulung kalah jangan jadi Muslim mewarna kita negeri ini. So macam persatuan orang yang berkena kita boleh ini memberi para Protestan. There is truly an honor for me to stand before you today to address this very pressing issues facing our community. So, Nigeria with its immense potential and talented youth has unfortunately not been spared from the scourge of drugs. This menace is not just a personal burden for those who fall into its trap. It is a crisis that affects our families, friendships, and communities. When a young person falls
into the clutches of addiction is not just their dreams that are shattered. Their families endure sleepless nights, financial burdens, and emotional anguish, often feeling helpless in the face of this challenge. For our communities, it means the loss of bright minds and capable hands who could have contributed to the growth and progress of our society. But all is not lost. Gathering like this of organized by this generation give me some dreams, give us hope. You as the youth have the power to turn the tide. Let us commit us to be informed, staying vigilant, and standing united against the temptation of drugs. Let us also reach out to those who are struggling, offering them not judgment but support, understanding, and a path to recovery.